Hello. I'll just take photos of you. You know. Are you excited? Let's go. Come on. Nasa Crossmount Cider Company. Meron silang event dito. Magpapapicture si Isabel Mayo po, ma. Magpapicture ki Elsa and Anna. Annabel. Lamig. Good. Sige po, ma. Yeah. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Let's go. Wow. Nagpa-picture si Lola tapos Isabel. Nini, ano aso pa nga si Elsa sa kasisa? Si Ana. Si Elsa tapos si Yasmin. Yeah. Ang Elsa dyan, ikugbida. Lalim ng snow. Oh. Ano Isabel? May kitingso pa sila. Mas Isabel. Oh, Isabel. Isabel. So, talaga di sa Pilipinas? Isabel. You can touch. Baka na di kagat. Yeah, she was. Yeah. She loves everything. Oh, good. Isabel. I ordered a couple of our bunny. favorite toddler things, but then we went to the dollar store and it took no. Huh? No, Touch her. What is that? Donkey cookies. How do you know? Here. Say hi. What's this? Look. somebody is in trouble because this is what Isabel, what's this? Mama. Huh? Mama! Hanap ta mama. Let's go. Ano ang chicken? The chicken is weak. Weak. Because it's -9 kay anak. Kaya baka cold sinda. Oh, look. Chicken oh. Dakol chicken si tatay. Sa Philippines. Oh. Oh. A rooster? Is that a rooster? Oh, it's a rooster. Tama. Oh. Duman ka sa ano? Sa goat. Baby, look. Right there, oh. My goat. Hi, goat. And I have always done yours with my friends. Hi, donkey. I do really like you said May nag-iili pa kay chicken. Kinanggi ka na lang muna. Oh, oh, dali. Ay, di ka sa tuwang ni Donkey. Nasa tapat ni Donkey here. Is it Donkey? Sabi, hi. Hi, I'm Isabel. Sabi mo, I'm Isabel. I thought it was your Oh. Can I grab some hay? Hello. Can I grab some hay? Diyan oh. Diyan, sa baba. Oh. Oh, she doesn't like it. miniature donkey. Bossy. How about this one? Si Loy. Yeah. Oh, dali. Kakul. Ha? Alpaca. Is it pakol? Come on, eat it. Papa, reach me to the Ha? kakul. Baka manipa, bibi. Baka sipain tayo. Papa, up me. Okay, wait. Ano yan? What's happening? I-feed mo si Loy. Yan na. Yung Christmas hat si Loy, very small. Tao si Donkey. Uy. Let's go hanap mama.
Oh. Birds. Oh. Hi, birds. Wow, beautiful birds. Ano, they're playing. Oh. Nakarami na sasabihin ng animals. Ha? Animals. Ang gaganda na biwi ng ng trees. Look. Wow. Na snow yan, oh. Na form sa sa mga sanga. Wow. Ano yan? Free ice sculpting. Diyan naman tayo. Yes. Wow. That. This one yan, oh. Let's see. It's a heart. It's now going to me. Ano yan? Flower? Sumasakit pa man ang kinuha mo. Sumasakit pa man ang kinuha ni Marco. What is Papa doing? What did you say? Where's my dog? Mama, are you gonna carve too? Yes, I'll try. Are you gonna Ambisyoso kaya paano? Ang hirap ng flower. Pwede man heart. Sino nagsabi? Malapit na matapos. 3 oras na lang. Grabe, oh, black of ice. Okay. Oh, you broke my flower. What did you say? You broke my flower. Muntik pa. Daddy, tama na. Isabel, what is Papa doing? Carving. Carving. Dad, tama na. Sinagot Patawas ka na, naman oh. baga. Para kay Isabel. Ayan na, baga. Okay, ayan. Oh. Okay na, patalikodon mo. Ta-flower na yan. Patalikodon mo. Patalikod. Sabi niya, arga ka no? Papa, a flower. Makaya pa? Flower. Ito, baliktarin mo. Sa likod mo. Yun na yan. What did she say, Dad? She's trying to spell her name. Oh. QR. QRS. Isabel, I. Come here, Isabel. No, Isabel. A-B-E-L. Isabel. There you go. You say thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Look at that. Tapos you drop it. No. Put it there if you want. You know. Mamantya sa bado. Papa will, Oh, it's Bring cool, it. oh. Put it here. Isabel. Pa. I wanna put it right there. Oh, Papa, she's gonna put it. Papa, she's gonna put it. Papa, I wanna put it right there. Oh, come here. I wanna put it right there. Wow. Ikaw lang talaga, Daddy, ang flower. Flower. 5 hours ko po yung ginawa. Oh, Isabel. Ay, meron dito nila nilagay. Marami pa, oh, yan oh. Nag-try din kami Busy kami ni Mama mag-pictorial. Saan kayo nag-pictorial? Dun. I'll show you. Nag-emote siya. Nag-emote-emote. Ano ba? Ayos ah. Daddy. Wow. What did you say? Grabe no? Huh? Amazing. Amazing oh. Pictorial kita na. Ito, mga ano to? Mga tawag kaya dito no? Yung mga bunga. Duman, so yung car natin nandun sa kabila. At least naka-LCS. Nakahabol. Late na kasi kami pumunta pala dito. Alas 3 na. Alas 3:30. Alas 3 pala. Ha? Ikaw, Bel, gusto mo? $10 din yan. Mama, s'mores kita? Gusto mo? Yan o. $10. Ano lang natin sa bahay? Sa Tim Hortons na lang. Tim Hortons kita, Let's go. mag-chocolate kita. Yeah. Oh, yan o. In fairness, Mama, mariman mo na nabibili kita. No regret. At least, isang Tahaw, picturean mo ako. 1 hour din kita. Ni, sa tahaw, picturean mo. Ano naman dyan? Sa inig.
Paandarin ko lang yung sasakyan. Ang ganda oh. Oh. Sige. Bel, let's go. Whew, let's go. Gutom na siya. Gutom daw tong isa eh. Hihi. Ano, naubusan ko nung hinahanap mo? Yung log cake or ito, tuxedo na lang ano? Tuxedo na lang. Ano? Oh. Tirador ng free taste sa Costco. Bel. Isabel. Naka-grapes na. Ngayon, yan naman oh. Ayos talaga, Bel ah. Rida, the best. Yan. Ay, the best yan. Gusto ko yan. Yeah. Gusto ko din yan. Mangga. Masarap Yung kasi mangga natin, dati. hinog lang yung mangga natin. Oh. Pero ang tamis. Inubos ko baga. Oo. Dati pero bako na ni masilang Ah, ano. sa ilalim. Pilay ka daw. Ayun oh. Ayun oh. Yan. Ayun oh, sa gitna. May ano-ano na oh. Ayun oh, yan sa gitna. Ini? Sa gitna. Yan, yan. Pwede yan. Yan. Oh. Pwede yan. Oh. Siram niya. Weh, Grabe ayos. si Isabel Dado. Oo nga eh. Excuse me, here. Gutom na eh, gutom na. Hold it. Pag ilan na yan? Tignan mo, tignan mo. Tignan mo. Nakakarami ng buliday. 26 bucks. Buti to, hindi pilikan. Oh, buti ma hindi mapili si Isabel. Nobel. Basta may food. Yan, nandito kami sa Costco, no? Yan, December 23 na po ngayon, ano? Si Joanna eh, namimili pa ng pwede namin idagdag para sa aming Pasko sa bahay. Kasi dun sa mayroon kaming Christmas tree din, Christmas party dun sa kila Kuya, ano? Sa 25. Dalawang Christmas party. Oh. No, 24. Ayun nga pala, kina ano, Kuya, 25 tawag dito? kinanap. Noche Buena. Doon kami mag-ano. Pero gusto ko Noche maiwan Buena. din sa bahay. Oh. Uy, no, naka-sale daw $9. No, thank you. $10 pala. Ha? I think we're okay. Tingin-tingin pa, baka meron ka pang idagdag. Wow, wala na. Wala na ba? Dito kasi, ito nakapix. Okay. Wala naman masyadong... Manguha muna tayo ng kung ano-ano dyan. Ay, wow. May budget. May budget ka. Bakal kita para sa Christmas morning? Sige na. No? Hmm. Sige na po, anak. Totoo ko kaya. Built lang yan. May paano naman yan. Procedure kung paano. Ano yung gusto mo? Ito, Vegetable ito. to. May pizza siya. Ito? Ito na yung cheese. Ito. Ako, pizza yan. Tingnan ko na. Christmas morning. Bella. Para pag abot ni Santa, may ano. May pizza si Santa. Ayusin ko muna, Bel. Masarap to, oh. No, ito toast lang pala. Wala ka na ibang gagawin. Ito toast mo Pwede ka lang. ng wine night, tapos lagay mo ng toppings na cheese, ano. Ito yan, oh. Masarap yung spaghetti. Oh, masarap to sa spaghetti. For Lani. for Isabel. Pero tingnan mo ko ilan na ang ano. Nakarami na yan. Pang 5 niya na ata yan. Ano, Bel? Busog ka na? Ha? Are you full? Not yet. So, you want some more? Okay. Kain tayo doon? Sana? Diyan dito sa Costco? Okay. Ano, Bel? Busog? Belay? Ha? Not yet. After nito, saan tayo? Huwi na? Dollar Tree. So may lulutuin pa ako mamaya, yung binili kong pork belly. Mamaya pakita ko sa inyo. Pagluto na. Kain na muna, Bel. Condense. Condense pa pala. Dua ko na chiplan. Yan. Chicharon sa taso. Brinoil ko kasi yan kaya ganyan. Pabyong. Oo. Masiraman daw yan. Luto man yan. Luto yan. Mukha bang hindi luto yan? Oh. Mas na, pakakanto na to si Papa, gutom na. Oh. Gutom na si Papa. Gutom na mga visitor. Ay, wow. Okay, sige, I wanna taste. Sige. Chicharon. Baka mas taste ang fingers ko. Sige. Ayos. 3 oras din yan. Ano, kamusta lasa? Sausawa na lang kulang, no? Ayos, no? Isip lang yung nilagay natin dyan, eh. Kaya okay din yung lasa niyan. Ito, naging ganyan yan, ano? Brinoil ko kasi yan, para pumutok. Oh. Saan natin?
Ang lakas ko tsumamba. Yummy. Masarap pa. Fuerte. Ayos. Fuerte pa. Ano Ang pa? bugon. Harap. Parang hindi kumbinsido ay. Harap. Malumoy. Lambot. Tama-tama ang pagkaluto ay. Ayos. Of course. Tatlong oras. Oh, let's go. Sige.